Menye TV le Egentukwamu alo Accra le 2022 ya meko May 23rd sikenye Monday alo jodagbe etsia de gbegbe jale gen menye TV o ya kpomile enabe hea egawu 3 June ya ke va yi 2015 gblenu basa gblenu kovu gbogbo zan vu gede kokoro gata ma he gabia gawu June 3rd 2015 toa le genduko makata chole sek alajo nima mamobi kasua kaneshi odoko la pass again akpagede agbogbo shafi makata menye enuviejo he ava be anyigba ntova no echi afu anyigba omo ya ko do achi ati afu anyigba alebe eti fovu ga kontrol gata ma azo ha container echi ahe container ganga va ko de gata ma plem amo papo omu ko amagede va vule papo ma ko monya fiki va le fio ko even soli hogede ha sike tere gata ho over ho chicken apagede ake echia megeda kpo zigede chijana chi megeda po ma mekpo a le eyama echi va ho apagede nkata alie evu va gede alo vu kple container va gede ni gata la me ko na be chia me kpo mo gavano sisimo ko echia eva divert verokwe ko gede amo papo mo in fact egble amo panu egble nu na mo nu abe fridge TV como nous gede amo pe documento agban vovovo enu gede ke uzana le papo mo ko menye enu vie vajo tani mi akwe le video ma mele easy o chia menye chinye ja sogbalo yi boade ko just 2 hours ko koja eja le zangado ma kafi na keko enu gede gban kafi enu va ke ko hea ewu goglo because gata menye gata vi onyo gaka ale tutu wo kafi echi gati la modem le Egentukwamu amadeke matin anya aglo la bana amadeke matin aglo ma wo mo ya lo mianto mi afa gbeno no we na no vale ejim de mo because eyi gede vaya echi meti de gendu anene mo even time ya kata motin de gata wa gata la no kulele echi me da amadeke le gen mi se kwalo mi popo cho fifia echi vala modem mi nyane no ma hi contractor ake o construct alo o deva o alo gata o mo wo fo donyu alo ali ko le ho tuma de mo o va tu hole afiko le gata na to yo va tu hole ji o alo ho mo tu yin o aleke do ma hi even kran o lo na gbedudo ava kokore gata ma akpoba mada degbe kotoku ukeko ikata gata ma no plonu gata ma no sianu ko gata ma we amada kemenya be romayi hema hai hemone echia alebe meti pomo gede odo ma lo kolegon la mo ko enye etadru nyana mo ko va jone ma na ba magede magatin vale domayi mo awo gede pe do vagblem na be afike amopo business center ola lopo do la otede etola gata la to ko kata echia afeto egblenu nto menye vion amopo computer do pon makata file anu gede egle ke ko he gblom ye la kle he jojoma alo he ajova ya le kpotefa akpobe amegbotovia efukpempa menye vion boto ele fukpem ko no nye be chi gagbona jajage fia
amegbetɔ le tame bum. Aleke mewɔ ge? Nuka gagbɔna dzɔdzɔ ge? Ko gbɔtɔ le tame bum, gbɔtɔ vovo kpɔm le eƒe ɖokui me krã o. Elabena etsia na ɖe amegbetɔa menye enu vi o. Ko míakpɔ miele. Ko ne eʋu geɖe meti gale mɔ, eʋu mɔ ŋutɔ ƒãa, etsia va xɔ mɔa dzi keŋkeŋkeŋ. Ko eʋu geɖe megati le mɔ kpɔm ne wɔ nu o. Ne miakpɔa traffic light wo me, condition nye ya. Ko mɔ katã eʋu aɖeke meyim o. Ne be yeawɔ nu ya ko etsia no ko he ge. Eʋu aɖewo park wo sɔŋ, etsi ti xewo katã va trɔ ɖe gata me. And this time around nima gata dza, eʋu ɖeka abe 12 alo 15 yema etsia he kɔ de gata la me. Le ɖokosɔ kple June 3 hã menye ʋuviwo he trɔ ɖe gata me. Ko gake heya be agawu, nkata heya gabe agawu ɖa. Evie mɔ ya wodo kple nia kota, wodo mɔ kple kota ƒãa. Etsia ti fo mɔ, fo kpe gãgãgã mɔ katã ɖe ƒe. Eʋe yake naneke mate aɖɔ, even kura ne kɔdzi galo pikas, kɔ le anyigba dzam ma, mate awɔ nu ya, asese ŋutɔ ƒãa kafi nawɔ nu ya. Gake etsi, Mawu ƒe ŋusẽ menye amegbetɔ ƒe ŋusẽ o. Etsi ti dzagba fo mɔa ɖe ƒe le anyigba. Ko eɖe fu, enye taɖunya gakea míele Mawu ƒe sinu kpɔm. Ko ne miakpɔe eʋu aɖewo me le struggle, wo katã le struggle elabena etsia va xɔ mɔa dzi. Menye etsia dza ŋutɔ, etsia dza. Menye nu nye dza didi o. Just 2 hours abe ale megblɔe do ŋgɔ ene. 2 hours ƒe tsi koe dza. Gakea etsia nu sesẽ, enu sesẽ. Enu sesẽ ƒãa. And this time around kura amewo katã le kpo dzi. Sike be tsi meti ɖe wo kpɔa. This time etsi edo ŋƒo na ame geɖe. Sike be medzɔ kpɔ. Ko feel like ame geɖe hã vɔvɔ̃ be ale nuwo va kɔ yi ma fia be xexea me hã ewu nu vɔ ho. Because enu ya katã míekpɔ, nu ya katã míese kpɔa, wonyi ya va dzɔdzɔm, especially etsinya. Ko even sɔli ha geɖe yake le seke, kɔmi Nkrumah seke, geɖe etsi va gblẽ woƒe instrumentwo keŋkeŋ, etsi xɔ exɔa me katã. Gblẽ nu gbã vɔwo keŋkeŋ trɔ ɖe anyi. Ko enye taɖunya. Enye taɖunya. Nye medi mayɔ sɔli aɖeke ƒe ŋkɔ ya o. Gake sɔli geɖe yake le seke, menye seke ko, le Kanisha afi ma, le La Paz agblɔ me le, even nima aƒe geɖe, ame geɖe wole affected. Ke wodzɔ nenema kura, miakpɔ be amewo anɔ woƒe nuwo siam, woanɔ nuwo nyam, anɔ sesiã. Even kɔsiɖa ɖeka katã gbɔtɔ le eƒe xɔmenuwo gbɔ kpɔm elabena etsi gblẽ nɔ. Ta mate nye ŋkeke ɖeka o. Ko eɖe fu. Gake up to now ame aɖeke meti le gbɔgblɔm enu ya ta, enua katã le edzi yim o. Be maybe contractor ƒe vodada wònye o, mía ŋutɔ míaƒe vodada wònye o, alo Mawu le to hem na amegbetɔ ƒomea kɔ to etsi ƒe mɔ dzi o. Ame aɖeke menye o. Gake